अहम मरोब पाव पीजरी थवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा सागदब क्रिटिकल केयर ब्लॉक अमा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खुथांगदा उरेब युंग तमख्रे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेपकिबा नुमित के मतुंगिना ngasi Manipur Assembly constituency humpugi draft photo electoral roll 2025 phongkhre ekoi voter chalasi haiba campaign hongdokre मदी थातरा निपान हेलक्लबा मणिपुर कांगलुप अनि की मरक्ता थोकलिबा उंखतनबा असि पालेब लेंगाक असिना लुमना लौदे अमदी लोइसिनब होनदे हाइना कांग्रेस पार्टी न मराल सिरकली खुरुमजरी ISCOM मीडिया न्यूज में ताबिरिब सिंह बाई तुम तिंगान बमिते ने तरामनोक सबगल लोइनेना हजे पुंजा सिफावगी पाव संदोक पिजरी थवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा सागदबा क्रिटिकल केयर ब्लॉक अमा ngasi प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा उरेब युम तमख्रे हारेब क्रिटिकल केयर ब्लॉक असि मापनचुबा आयुर्वेदा दे नुमित कमरी लेनना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की मखादा इंडिया की तोन मफम सिंगदा लुपा करोड़ लिसिंग तरा निथोगा चनिपान यांखै चंगना पाखेट कदबा अना लायंग मरी लेनबा प्रोजेक्ट की मनुंग चन्ना ngasi प्राइम मिनिस्टर ना उरेब युम तमखिबने हादी उरेब युंग तंबगी थोरमदिदा चीफ मिनिस्टर नोंथोमा बिरेन मिनिस्टर साफम रंजन गोविनास कोंथौजम अमदी हैखाम दिंगो लोइनना एमएलए साफम कुंजकेसोर थोंगाम साथी अमदी केस इबोम सासु जरुक याखि अथोब मिथुंग वारोल पिरदुना चीफ मिनिस्टर नोंथोमा बिरेन फोंदोखिबदा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम AVHIM की मखादा सागदोरिबा क्रिटिकल केयर ब्लॉक असिना अना लायंग गिलमदा मणिपुर मियामदा थोइदोक हेंदोकना कानबो क्या पीरगनी हाइकिबगा लोइनना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिचिंग मखादा लमदम मसिदा पाइखलग्लिबा चाखत थौरांगी थबकसिंग असिगिदमक्तसु थागत फुंगदोकी भारत पुंबगी ओइना पांथोकपा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगत सागतपगी मरु ओइना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक सिगिदा कोई मणिपुर बिसु पकरो सिगि तरातरु हेन संगबा अमा यात्रा हुंबदा योगिगा health is wealth na hana hainarami the wealth legacy hachang photodi yabe haibani ado akoina ekoi dimsina health is everything hachang uparade ekoi tawge khanba kodi ma tawbonga me haidana aduna health ya maru oiba ngasi honorable prime minister na yam importance una la khokriba sahi humudra gi mathak ta leirabasing da Ayushman Bharat ki ka lakh manga gi free da magi income kaya la ina daga lagte kari dawi magi background yengna sahi humdra bu heladi loina free da palang manga gi Ayushman Bharat card birani hai bise mase koi Manipur dai miriba alaman maroi magi masa masusin miri bisina masi ko dong sa lobiyo इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने लेव के वनुमित की मतुंगनिना मणिपुर के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुमपुगी ड्राफ्ट फोटो इलेक्टोरल रोल 2025 ngasi pongkhre draft electoral roll to phongbogi sing matangda lamphel pat laiba ma ke office conference hall da pangtok khiba pawgi mifam amada manipur ki chief electoral officer CEO Pradeep Kumar Jana phongdok khibada mamangi final electoral roll da elector population ratio sa de yankai manga dasmik manga mari oi khibadu hanak ki asina chada manga mari dasmik nipan mari oiri hanak ki elector masing asina mamangi masing dagi henduna fina lakh kungal ising kuntra mariga subna chatru ko humpu leiduna mamangi masing dagi elector masing lising nipan ga subna kuntra tare hen krep adum moina mo police station gi masing di hanagi lising ani ga subna chamapan yakai manga adum oiri special summary revision ga sidagi hobgal loinana masigi qualifying date na mathang chahi gi January tang am fawani masigi mari leinana claim na truck objection thagat pagi matamna October 9 dagi November 19 fawani electoral roll asig mari leinana November 9 amri tara amasung November kulumdoyam su kunmari da akanaba campaign sing pangthok lagani mari leinaba resolution sing December kunmari da lawraba matungda final electoral roll na mathang chahi gi January 3 ta phong lagani haiba yauna electoral roll asigi atopa akupa warol sing miyam da kanganki bothada bayabagi chahi yauraba naha sing amade electoral roll da chandriba chahi juraba mi punamakna electoral roll asida mapung fana ming chalhonaba pandam da CEO Pradeep Kumar Jana ngasi aikoi voter chalasi haina mingthonba
SBEEP campaign ama hogdoktuna Manipur pumman satuna awareness pigedaba mobile ban sing lamthaki. So today we are having in fact today we have published the integrated draft electoral roll. Then there would be period for filing claims and objections, which would be from today, that is 29th of October up till 28th of November 2024. We are also going to have special campaign dates, which are Saturdays and Sundays. So on 9th of November and 10th of November, which are Saturday and Sunday, and again on 23rd of November and 24th of November, which are again a set of Saturday and Sunday, we are going to have special campaigns. The disposal of claims and objections would be by 24th of December, and the final publication of the electoral roll would be done by 6th of January 2025. It's a Monday. During this period, anybody can enroll, delete, or make corrections and apply for shifting of his or her name in the electoral roll. And through our media channels, through print and electronic media, through social media, I appeal to all the eligible citizens of the state to come, all the people, all the general public who are eligible to be elected, to come forward and enroll their names in the electoral rolls and seek their active participation during the special summary revision. Thatara Nipan Helaklaba, Manipur Tokliba Kanglup Anigi Marak Tokliba, Unkatnava si Palibulenga Anina. Palibulenga Kasina Lum, the Lodi Amadi Lucian Hona de Haina Congress Party Namaral Sirakli. Stage 2 Center Su Manipur Irang Asida Lumna Lodi. Asi ISCOM News Ka Kanan Unava Muda Manipur Pradesh Congress Committee President MLA ke Sam Megasandra na hai ki wada BJP ke lenga kasina hona de haibagi lar ba gudam di hauzik chu mafum kayada nongoi kapna bagi thogdok sing thogli center na lumna lauram batara badi kuki lalawu sing kawbang ngomgani Manipur ki leader mayam kawbang ngami hai ki masidi natana BJP marakta su MLA sing masoi tanadun leiri BJP da su group semna duna leinari kudamoina Delhi da chahi ani kem tawduna leiba yauri Miam gi mihut oiriba BJP gi legislature amana lamdam asi irang asi lotion ba hona bagi mahutta chief minister sengadabani haiduna leinari amaga unadaba haiba asisu solution ama purakna ba hona bada laithokpa moina tawtuna leiri masipuna maga si yenglaga political gi khenaba thamdana mamang dagi hona BJP lenga asida taknaduna lakli yanadriba lenga asi gi MLA sting aduga faminaduna lotion ba hona view haina su hajaduna lakibani Handa ikui dringeda New Delhi da funkiba mifam adusu ate yotopa political party sing CSO sing stakeholders sing suna yawlaga fangda mifam am oigedabani masida ta Manipur irang asi loishinba ngamgani haina kaisa magasandan bakhataki kamna basi lepna na settlement ama resolve tawna bigidamata masi center na su serious oide adagi state na su serious oide haibasidi aikona long experience I think Mansida, I could Uri Basina dum tae. Madam center na serious orabadi. Center na I could gi Ukila was in Kowungan, Adagi Manipurgi leaders me am Kowungam, BJP Moi divided house, Masi Kowungan, Adagi Masida divided house or Basisu, Adagi Habidi BJP Mantri Singh, MLA Singh is the Tungan Unubayadana. Say for example, Sahi any Delhi the came to the out is a part of it. Have the legislators amana Masigi Santi Giwadi di Liradana. Si Minister Singatabani had Sahi any Delhi the lady issue. It's a part of the supporting point. Asakpada Gi Hapagumane. Violence, Lefandaba one of the Liradana. Makoi Masin, Sahi any Manipurda, the Gi walked over. Adagi solutions poroknabo honadaba haibasisu negligence samneba it's a part of negligence akoina seriously yengabadi adagi administrative line the yengabasu they are not serious because they are not working here makoi mafam sida thabak chude thabak tawdi haibineba ada makoi phaminade haibineba makoi amaga yade thawgi singa leibasumna makoi lei haibineba which is within the party, within the house. It is sole responsibility of the BJP government, double engine government, and they should take their seriousness. Makoina
masi tawrabadi within 10 months solution si porapa si resolve to ngamgani haibasi achet pathajab lay BJP na luchingba NDA lenga ki makada Manipur ge khwaida ge sothana leramba chingi district ama oriba Tamil Nadu district ngasi lenga asigi makada chakhot thorang gi hiram kayada mai pangna sakhilakli haina chief minister Nongthomam Biren hairakli social media X handle da thagalaki ba warol amada Nongthomam Biren hai ki bada district asida lenga asina kanna honabadagi district court building FCI go down famung yankai leba Tamil Nadu district hospital non-lapsable central pool of resource NLCPR gi makada saba Tamil Nadu water supply scheme mausa gi oiba football ground national highway chama kuntra tere ge sarugam oiriba khongsang dagi Tamil Nadu fawu gi lambi cold storage KV 133/32 gi power substation project loisile masigi mathakta 7SI synthetic football turf su sangagadabagi ngairi Tamil Nadu mahur amadi Imphal Kangchup Tamil Nadu rochu haujikanna thabok paikhatli Tamil Nadu College ki science block amadi convention hall amasu haujikanna sagali haina chief minister na hairukli BJP ge wangang loi amo oriba loina na BJP Manipur ge su in charge oriba MP Samit Patra ngasi pungkhare ge oina Imphal da laklam kre MPSC na Imphal da hek thunglawaga nitai ba chuthek ta leiba BJP Manipur ge office oiriba Thambal Sanglen da pangthokpa BJP Manipur ge active membership workshop sangathan pub ta saruk yaram ki hariba sangathan pub aduda chief minister N Biren state president A Sarda BJP ge minister MLA party ge senior luching kayana saruk yakhi panbayabadi Sangathan pub hariba thoram asi Prime Minister Narendra Modi na mamangi September anida lewak sinbada hugdoki hariba thoram asi maru oina BJP party ge oina membership drive chathabani pungkhara gi laklamba BJP Manipur in charge Samit Patrana magna handringa gi mangoindana Sri Sri Govindaji temple da changamduna lamdam asi gi damukta yaifa thongni ki hairi Lone yadaba mongda afaba makal gi khusu kulai sizina duna Thawal district ki mafum amada lam demarcation tawbuda ayat apan bivida chenabani haiba United National Liberation Front UNLF Pambai group ki mioi nipan Manipur police na ngarang faba afaba makal gi khusu kulai sing amadi nongwi maru kaya konana fagat kre fagalaba UNLF gi mioi nipan adudi Laisram atangwa maitai Elias Ningthaujau chahi kunmari Laisang Them Nongpok maitai Elias Singajit chahi kuntaruk Thongam Khangakpa Maitei Elias Jatra chahi nifumanga Thiam Ningthau Maitei Elias Ingocha chahi nifutaru Akoizam Thaupang Maitei Elias Thoiba Thongnaujam Sugunu Ngakpa Elias Yaifaba Maitei chahi kuntaru Ngasepam Nongthauba Maitei Elias Romeo chahi nifu amadi Sorokhaibam Nganba Elias Dayananda Singh chahi kuntarin hari Makhoidagi police na AK-47 rifle ahum AK-56 rifle ani M16 gi rifle ama 9mm gi pistol ama AK-47 gi maru chamagani futaret M16 gi kape ariba maru kun 9mm gi kape ariba maru kun manga mobile handset tarataru registration number yaudaba Fortuner SUV1 fagat pangam lahiri Nagalamoromda Manipur police na su ngarang Imphal West district ki Kaishamtong top direct machindagi lona tingkraba lalholu PLA gi miyoi ama far hari faraba miyoi adudi Moirang Them Maniton Singh kawi chahi kumapan sure mahak Imphal manungda leiba dukan kayadagi senkai thungkai tawbada cherabani hari Chaliba thasigi tang kuntaruk thangje numita Manipur police ki special commando unit amana Naran Konjil Imphal West tagi miyam amani dukan sindagi kihan khanganduna senkai thungkai mari leinana fai hariba sengmaijing mamang laikai dagi huidrom pravas Elias Nonil sahi kulumdoi apopagi ming huidrom gozau hariba sti KCP noyon amasong masigi lanmi shanglup MFL gi member nate mahakal luf ka karigu mahiram amata da mari leinade haina lup asigi publicity secretary S Mangal na thadorok ba cherol amana kangalagli Haukiba Assembly Mikal da Chief Minister N Biren gi Assembly constituency da Mikal Thengnakiba EKR Secondary School gi founder oivitanatana MPCC Manipur Pradesh Congress Committee ge Secretary su oiriba B Sarat Chandrabu ngarang school asida tamba mahiroi amagi mana dayan basana lauthokiba tawdok kamani leinena hangang police na ngarang faziluraba matung ngasi CJM Imphal East ki kotna mahakpu bel da thadorakre ngasi nungtil pung ahum taba matamda kotna lupa lising yangkai ge bel bonda mahakpu thadorakibani
P Sharachandrabu Kotna Bill the Tador Lobamatunga EK Higher Secondary School Gimasing Yam Lobo Mahiro Amadi Oza Singna Harau Taram Oki Amadi Mahiro Singna Mamitagi Pitana Kurumnaki. National Ayush Mission Manipur Directorate of Ayush Lamhelpa na Sindra Ayurveda Innovation for Global Health Haiba Teamda Mapan Suba Ayurveda Degi Thorum ngasi Chungmenongi Hotel Classic Grande da Pangthokre Thoramadu Health and Family Welfare Amadi IPR Minister Dr. Sapam Ranjan Health and Family Welfare gi Special Secretary Hongyo Worsing Ayush ki Director Dr. Akoijam Lokendro Amadi ECNAM State Ayush Officer Dr. S Bishwanath Saramana Maru Oiba Mithunglen Singh Minister Gaki Thoramadu Mari Lena Health Minister Dr. Sapam Ranjan Haikivada Ayurveda si Kwaidigi Liraba Ana Laying Haivada Haiman Batoklu Haikivata Natana Ayurveda gi platform asi Handakivanate Amadi Masigi Lying Patap Siginamukta Mapalam gi Mui Singna Pamnana Laktuna Lang Nari Maramasin Lamdamasida Koibe Laktuna India Buhena Sakhang Naba Maramam Ohili Haivada Haiman Batoklu Haiki Lagliba November ki tang amada Manipuri Literary Association Malajir Bamgi Marisuba Mapo Kumon Torum Pangtuk Lagani Haine Association Asigi Chairman F. Ahmed na Jirbam Bau Parada Laiba Malagi General Secretary Biren Kuman Pugi Sangai Dang Nasi Pangtuk Kiba Paugi Mifum Amada Kangalagli Paugi Mifum Madida F. Ahmed na Makatara Duna Malagi Marisuba Kumon Torum Asiga Mari Lenana Tuan Ba Sangnaraba Musingda Literary Award Amadi Journalist Award Pidunay kay kumnaba ulagani ngasigi pawgi mifum madura Malagi General Secretary Biren Kumanpu amadi Executive Member Purna Yumnamsu Sarugyaki Ministry of Rural Development Government of India gimi Makada Tayal Industry Road Talaiba SBI Rural Self Employment Training Institute RSETI na Siduna Domain Skill Trainer Certificate Program Pangtokre Thoramadu SBI gi Regional Manager K. Okendra RSETI gi Director Y. Devana Chingmana Sarugyaki Training aduda Manipur ge tongan tongan mafum sing gi lakpa miyo sing amadi Assam yauna topa state sing miyo sing ju Sarugyaki Thoramadu K. Okendro na haikibada Tagyal Industry da laiba RSETI na Siduna numit taruk ni gi oiba Domain Skill Trainer Certificate Program asi Manipur gi oinadi yamna afaba makal gi program amani Program asi gi makada miyoi kayada makal makha kya gi training piduna masana masabu thabuk pibda natana atopa miyoi singbu su thabuk pibuga loinana sentok lambi leinaba honarakpa asi lamdam asi gi oina yamna afaba kudam amani RSETI na training fangkraba miyoi kaya entrepreneur oibda natana atopa miyoi singbu su thabuk piduna semilonda choba mating pangbugi thabak mai pangna pangthokpa honare Training fanglaba matungda takiba thabak thorom sing kaudringaida thuna thabak oina pangthoknaba honabiyo hainasu mangna makha taki ngasi WMC Lamagram amadi Imam Maira Luv Lamagram na siduna Mount Manipur Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar National Award 2024 fanglakraba Sinam Menjor Singabu ikai kumnabu utpagal oinana taram na opagi thorom ama Imam Maira Sanglen Lamagram da pangthokre Thoramadida Dr. K.N. Chan, R.K. Gopal Sana, Sagwaizam, Suvankar, Rajkumar Sana Tomba, Laurembam Savitri, Rajkumar Bimola Sana Amadi, Salam Raskesor Namatang China, Mifam Mapu, Atoiba Mitung Amadi, Akanaba Mitung Singoin, Dice the Funky, Kasar Sonai Division Amadi, Dolai Division Gilup Singna, Dalit Sahitar Academy Manipurna, Mount Manipur Bharat Ratna, Dr. B.R. Ambedkar National Award 2024 Gimana Pirakraba, Sinam Menjor Singada, Lengan Fiyanduna, Kaikumnaba Amadi, Taramna Oki. Thromlo Shilakpada, Mifum Adratin Kiba, Bantarapur, Sonai Amadi, Dolai Nachingudagi, Kungang Singdagi Saruk Yakiba member Singna, Amato in a Warep Karasulomina Ki, Warep Singadudi, Lakipur District Committee Ki, WMC Women Friends Semba Dugumna, Kasar Barak Beli Amadi, Assam State Ki, District Kuding Makta, WMC Ki Women Friends Semba,
WMC Women Front की ऑफिस बैरियर सिंखलब मतुंगदा मरोइबा कमिटी सेमदना नुपी कांगलुप की सेंथोक लंबी फगतनबा थौरांग पाइखतपा अमदी मैतै नुपी सिंगना पुंगनिंग वाकल सोंथबगी वाकल थादोक्तुना हेन लिंजेल मानब खुनाय अमा सेमगतनबा हाइबना चिंबा वारेप सिंग लौकी हौजिक सानबुई पावमु फमिगनी हौजिक सानबुई पावदा धनमंजूरी यूनिवर्सिटी की मियंग मखादा DM कॉलेज ऑफ साइंस ना युंबू एरगा कॉलेज असिगे ग्राउंड दा चलिबा था असिगे कुंतरुक तगी हौदना DM यूनिवर्सिटी असिगे मखादा लेइबा कॉलेज मंगाना सरुक यारगा चथरकलिबा ओम सुबा DMU इंटर कॉलेज मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट गी ngasi sanakibा मेसिंगदा DM कॉलेज ऑफ आर्ट्स ना LMS Law College pu goal taruk anida maithiba pikre atopa match amadana DM College of Science na DM College of Commerce pu goal amasino da maithiba pikre match amadana DM University na LMS Law College pu goal ani amada maithiba pikre chatrakliba tournament asigi hayeng semi final matching sanargani All Manipur Hockey United Club Hockey Legend Sindura Chaliba Thasi Kuntarete Haudina Kumalapag Sports Complex Hockey Stadium the Lake Hidraba Nomaithem Priyo Kumar Amadi Ketrimim Uma Sankar gi mafumda ikai kumnabu utpoina chothak liba ahanba Master Hockey Tournament gi ngasi sanakiba nupa kangluf ki match singda Hockey Union Larik Engbam Laikaina TWC Tawung Khokpu goal taruk sinoda maithibo pikre मैच असिमाई पाक्रबा हॉकी यूनियन की गोल सिंगना एन चांदी कुमार ना मैच के मिनट अनि तरेट अमनि तरहुंदुई चटपदा टीम की गोल अहुम चनबा ngमखी एस राम कुमार पी विश्वजीत अमदी हेमजीत मथंगसिना मैच के मिनट मरी तरुक अमनि कुंथ्रा मरी चटपदा टीम की गोल अममम चनबा ngमखी अतोपा मैच अमदना KHSC खोंगमन अमदी AMHA मोइरांगना गोल अममम चनदुना ड्रॉ ओइख्रे मैच असिदा AMHA गी अमता ngairaba गोल PSB मॉल ना मैच के मिनट कुंथ्रा मंगा चटपदा चनबा ngमखी KSSC खोंगमन गी अमता ngairaba गोल ना कुलजितना मैच के मिनट कुंथ्रा मापन चटपदा चनबा ngमखी मैच अमदना सेयो सिंगजमई खेत्री लेकाइना YCCIC कोंथा अहलपु गोल तरेट अमदा माइथिबो पिख्रे मैच असिमाई पाक्रबा सेयो गी गोल सिंगदी KHI सोइबा TS बिरजित RK तोमन मथंगसिना मैच के मिनट तरहुंदोई कुंतरेट अमदी कुंथ्रा निपान चटपदा टीम की गोल अममम चनबा ngमखी KHI सुमेश कुमार ना मैच के मिनट 13 अमदी कुन चटपदा टीम की गोल अनि चनकी KSI शांत कुमार ना मैच के मिनट 19 अमदी कुंथ्रा तरुक चटपदा टीम की गोल अनि चनकी मैच असिदा YCCIC की गोल अनि ना P प्रियो कुमार अमदी मैच के मिनट 19 चटपदना 13 अमदी निफु चटपदा टीम की गोल अनि चनकी टूर्नामेंट असिगी ngasi sanakibा नुपी कांगलुफ के मैच ता मैराबा सेखोंग अमदी TWC तौबुंगखोंग ना गोल अमता चनबा ngमदना ड्रॉ ओइख्रे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन चिन्ह टीम कुनमरी न सरुक यारगा ग्रुप मरी खाइदुन चलिबा था सिगी तरा तेरेत्र की हौरगा चतरक लिबा मंगा सुबा MNCA अंडर 16 बॉयज नाउरेम रास निंथौ सिंह मेमोरियल ट्रॉफी ngasi खुदाइबन लंपाक ताउथोंगदा सानकिबा मैच अमदा सेदो थांगुइबन रन तरा तरेता YPHU ललांबुंगबु माइथिबा पिख्रे मैच असिदा सेदो थांगुइबन टॉस ngमलगा आनबे इनिंग्स द बेट पाइदुना इनिंग्स की ओवर कुथ्रामाथोय के बॉल अमदा विकेट लोइना तुरगा रन चाम कुथ्रामा पल्लौदना टारगेट रन चाम निफु थमकिबदा YPHU ना अनिसुबा इनिंग्स द बेट पाइदुना ओवर कुंतरुक का बॉल अनिदा विकेट लोइना तुरगा रन चाम कुनिथोय खक्लौदना मैच असि माइथिबनंकी टूर्नामेंट असि ngasi khangabo पब्लिक ग्राउंड द सानकिबा मैच अमदा PCC मयाई कोइबिना रन चनी हुमद्रा हुमदोइदा येस्तान निंथौ खुंगबु माइथिबु पिख्रे मैच असि माइ पाक्रबा PCC ना टॉस ngमदना अहानबा इनिंग्स ता बेट पाइदुना इनिंग्स की अपीब ओवर कुंथ्रा मंगा लोइबदा विकेट निपान तुरगा रन चनी गा मरफु दरा हमदुई लौकिबदा येस्दा नानी सोबे इनिंग्स द बेट पाइरगा ओवर तरा मरी गा बॉल अनिदा विकेट लोइना तुरगा रन कुन खक लौदुना मैच असि माइथिबनंकी थवाल मोइजिंग के ग्राउंड दा सानकिबा मैच अमदना ESU वांखैना SCCC सिंगमैबु रन चनी तरा निपान माइथिबा पिख्रे मैच असिदा ESU ना टॉस ngमदुना अहानबा इनिंग्स द बेट पाइदुना इनिंग्स की अपीब ओवर कुंथ्रा लोइबदा विकेट लोइना तुरगा रन चनी हुमद्रा मापल लौकिबदा SCCC सिंगमैना अनिसुबा इनिंग्स द बेट पाइदुना ओवर कुमाथोय के बॉल अहुमदा विकेट लोइना तुरगा रन हुमफुमाथोय खक लौदुना मैच असि माइथिबनंकी चथरक लेबा टूर्नामेंट असि गा हयेंगे मैच ngasi sankiba ground ahumda sanargani Odisha ne yumbu erga chaliba tha asigi kunipan dagi hogduna
KISS na yumbu orega All India Inter University Sports Committee miyang makada chatrak liba East Zone Inter University Tennis Men Tournament da Manipur University semi-final match ta Jadavpur University ki kuta stretch set ani sino da maiti ban nang hoduna tournament asi dagi lehauki Manipur University ki team da saruk yariba sanroi singdi Bhushan Haubam Biski Sawalban Thoksom Devshan Niras Thoksom amadi KS Nongin Sanona saruk yakivani Hojik Togli Balana Cinemaram Orega Matam Kara Lep Raba Matung Asidagi Hauna, District Kang Association Jirbam Sindra, Jirbam Gi Bau Prada Leba, Lamden Community Hall Kam Kang Shangda, Sanariba Ani Shuba, Elangbam, Purnima Devi Milay Marol, Kang Tournament Isingani Kunmari King Assanaki Group Likta, Round Match Singda, SAY Sina, Kasar Kang Kutpo, Panjal Taran Thui Marida, Mighty Pikre, Hayang Nung Kilpunga Matabu Matamda, MITL na, MITL ga Ichel ga sanaragani ngasigi mesa sida SAYC ga kasar kangkut kasanaki SAYC na tos ngamduna maike khanki aduga kasar kangkut na kangkaptuna sanaba hauki ha mamangda SAYC na kasar kangkut po panjol nipan maridam maiti duna panjal helaga chatki matungda apiba matamda SAYC na kasar kangkut po panjal tarani thoi marida maiti piki ngasigi mesa sida I Dewan Singna referee aduga atom Ivoton Singna scorer oiki Aroi bida marui bapa amona pizari. Thawal District Hospital da sagadaba critical care block ama Prime Minister Narendra Modi na video conferencing kutangda urep yung tamkre. Election Commission of India na lep kiba numit ki matung inna ngasi Manipur Assembly Constituency humpugi draft photo electoral roll 2025 phongkrai akoi voter chalasi haiba campaign hudokrai amadi thatara nipan helaklaba Manipur da kanglup ani gi marakda thokliba ungkhatnaba asi paleba lengak asina lumna lawdi amadi loishina bohona de haina Congress party na maral sirakli Ngasih ko na di ISCOM News ke Paulisin jere miyang tabir bisung bai tom tingan mana muhat na kurum jere.